Nimbano oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, nga ingkam napili ay tampok dito ilaeng channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Basag ti bagbagan iti surat na. Dakas tinapasamak kada kami kini ami. Intalaw dagiti pasurot ni Don Simon ni ami. Ket pinaltugan dakmat. Natamaan ti sakak. Ngem agpapaimbagak itan. Addaak ita iti kalapaw ni Tata Santos. Iti akin amyanan apasag. Nukasta. Dakas tinapagtindalando. Naturad kayo. Gaputab da ikam nyo. Idinto ta siya katawan igam ko. Talaga atang sitkamot gayam, ami. Nagbaliw ka na. Sa balikaitan. Da kayo tinangbalbaliw kanyak. Ngem magustuak ti kinaturad mo ababay. Saan ka ba yapatay nita? Gaputa makaritakan ka. Kaslakar karitam ti kabagalan mi. Akaslad dabael mo kada kami. Talagang ata. Isungagsak ka na kayo. Oh, nasakit ti panangkitam kanyak. Nagtadam dagiti matam. Patayin daklangan. Sandak nga ipopo ka kastol. Anya. Di ka maawatan. Labanan nag. Ngam kayat mo matgayam ti matay. Ngam di kagdanag. Dumting tunay ta tiyempo. Ngam nita. Saan da ka pa'y lang apatayan? Gapo. Tapakay ranudan da ka. Awan ti makitak ita itiruar ti mansyon. Jak makaid na. Gapo ta isulat ta dayta ti aday ti panunot ko. Ipanagsubli dadon niya anita. Amangan no umay darumaot dito eh. Kat patayan dak. Ada ka bayang dito El. Ito'y akin nga to apaset ti mansyon. Sapsapulin da ka di, Ma'am Carlota? Ay, pasensya ka yun, ah. Anya ti ipatrabaho yung kanyak. Arami da kadagos, ma'am. Awan, Ella. Saan ka ngamin ang makita dita baba? Iso analagip ko nga amangan no adda ka dito eh. Wen, ma'am. Kanayon ti kaagdak diti akin nga to apasat ti mansyon. Taaglarga bistaak. Ella. Jak sardayan ti aglarga bista dito, ma'am. Amkag ngamin nga amangan no agsubli da Senyora Anita. Kat anya pa'y ti aramidan da dito ay. Di kagdanag, Ella. Ada mo ten gwardsya ti mansyon. Uray dalatalo. Wen, ma'am. Kat agyaman ak tapinatgan nyo tikid daw ko. Ngam, agdanagaklat ta. Tadi tay mat ammo ti panagsubli da. Iso akanayon ti panaglarga bistak dito ay. Tapno masakbayan tayo na bilang. Ala, saan ka aparitan iti day tangar aramidang, Ella? Nasaya at putket di, tapno makapagsakbay tayo. Lupay kasta, i-relax mo ti bagin, ti panunod mo. Tabadimat no day talatan ti adda iti panunod mo. Jak ngamin kayat nga adda madangran kada kayo, ma'am. Amangan no kaguran akto ni Victor no mapasamak ti kasta. Kan maysa, no adda man madangran, saan kumaada kayo? No di kat siya. Addan gwardsya tayo. Isuati ka nagpanunot iti kasta. Tinasayaan. Bumabatan. Mapanta iti kusina tag meriendata. Mama. Umay kakit din, Ella. Sa amin aday ta ti panunutam. I-relax mo ti panunot mo.
Talaga na laing kayo, madam. Talaga na't nagtilata at pinuntiryayo. One part. Nalaingak pa'y lang, apo mo to. Biliba. Oh, iha! Abda ka ba? Umay kayo sarong karan, mama. Yam ko na ni nanain siya nga da kayo dito likod di mansyon. Ala, iha, umay ka. Isuro ka, apo malto. Ha? Wan, iha. Isuro ka, apo malto. Iti kasta, makasursuro ka. Kasta, Ma'am Rina. Sirigan tilata. Okay. Kalpasan na. Kalbito mon tigatilyo kapaltog mo. Okay. Ha? Diyak na puntaan tilata, magbay. Sana parikot na ita. Maala na ita iti praktis. Kanayunam ti agpraktis tapno makasursuro ka. Kasla makaritaan. Sige, mangbay. Kanayunak man ti agpraktis na pumalto. Takayat ko ang matinag ko day taalata. Wala, ma'am. Ang daklata amang isuro ka na kayo. Agyaman na. Sige, ma'am. Sirigan maninday talata kat paltugan. Natamaak. Saan pala nagbalo ti kinalaing ko pumaltog? Wan nga rod, sir. Nalaing kayo gayam ako maltog. Agyaman, nak. Oo, sige, sige. Isuro ka, Ela. Ay na, talaga kayat ko ti makasursuro, sir. Agyaman at tada kayo mismo tinag ko nang agsuro at. Kasapulan ang makasursuro ka. Tadamad kaya mangisiksikat itibiyag mo. Sir, Sige. Agsanay ka pumaltog, Ela. Isuro ka. kamodyanan na. Napunta ak, sir. Napunta ak tilata. Wen, napunta, Ela. Ay na, kasla jackpot yan, sir. Tambalang na jay. Nalalala. Ituloy mo, tagsanay. Atoy, kukom na ti apaltog kanina. Idulin mo, tapno at apang salaknig mo iti bagin. Mama, apay ngay kandak iti palto. Kan apay asalak ni bakti bagi. Iti anyaga po. Iha, di mo amo ti mapaspasamak. Laglagi pam amay sa amayor ni papam. Kat adda dagiti manggurgurakan ko na. Gapo iti kinamayor na. Anya ti amom, nga mga nusika ti pangidasalan da iti sakit tinagam da. Anya? Iso anas kami at dapat paltog mo, apang salaknib mo. Kano, ti pananiwayat ti iti plano, Anita. Iti kabita na panawan, Simon. Sige. Pagandang iti pasuro pa nga ganad na. Di ka agdanak. Gaputa adda ak tumatlaang iti day tagon taway. Anya. Sana. Narigat na sumurot kanto kadakwada. Awa na talaga ti panunot mo, Anita. Tanya ko mati-matino bilang tada. Kasanon no mabulilya sa wano at dadakes na mapasama. Kat matiliw kayo. O, anya lang ang timako na ti tao. Anya, Iswa na rigat ti pampanunutan. Saan ka na makiraman? Baya managiti tao tati at tinay. Agyaman at kanasarakan kamutlaang, Lando. Mangan sa pakawalan ka kami kanyani. Saan nyo abasol tinapasama ka na kayo? Yan, takas tinagbanagan nyo. Yan yung mangan sa. Diyan ka mo na niya tinagpasama kan ko na. Aday ka iti madagiti pasurot ni Don Simon. Sigurado ka, Lando. Saan ka kadian nagbidot? Siya ti makapanagnak asaan ang nagbidot nila daw, barok. Kapota nakita ti panang paltugdakin nila daw. Anya? Mangan sa pulan niya ni. Amangan no pinagaramidan kan iti dakas. Bayan na pa lang dito Kanatalganak dito Asikaswam ko man niya ani. Well, Lando.
sa pulak ni Ami. Surutan nak mangigmi! Mapantay kay turod! Ya! 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 Kayat ko ti mapanigay turod! Sige ma'am! Uyugan ka! Ha! Nagpintas mo't daan dito, ma'am. Hindi, kabaya ko iti asyenda. Itala nga yung mayat dito. Anya? Italaan? Uy, ma'am. Sana kami naman nagpasyar. Ano malpas ti trabaho iti asyenda? Agdaklatan iti kalapaw ko ta, ginanaak. Diyak makapaspasyar. Kasta? Among tadi mang igmi. Napatagday ti adis sa kanya. Dito'y turod. Juan, gapot na malaglagip ko ni Victor na daang ito. Victor? Ni Victor? Juan, apay? Among ni Victor ang kaayan-ayan ko? Ha? Ako? Asa, ma'am? Panagnagan na lang siguro tayo, ma'am mo. No, kasta kailiw ko ni Victor. Umayak lang ta dito'y turod. No, apay ba't namin ang naging natayo kami? Ha? Nay, agulwa ka mata, ma'am. Diyak masarkadan di pa nag-arupos tinuhak mang ibig. Gapot na talaga kailiw ko ni Victor. Kailiw ko ti kayan-ayat ko. Ang penas ka na. Dito'y turod ti papanan nyo. Ano kas na kaili mo ti kayan ayat mo, ma'am? Gapot na dahil ti saksi iti ayan-ayat mi. Dahil ti aturod ti saksi iti napod no panagayat mi iti tunggal maysa. Basta ka di, ma'am. Kat nakasta nga umayak dito'y turod. No mail-iliwag ni Victor. Makarik na ak iti pan nakabangkar. Kas na maupap ti iliw ko. Ma'am, Pasensya ka na. Tas ikamatan ti pangibagbagak iti dahito yung marikrik na. awan parikot, ma'am. Manakaw ta. Sinadanak lang ta. Sumurutin ka, no? Kasta nga umay ka dito'y turod. Uyugon pala ka, ma'am. Kasto'y tinapanunot kong aramidag. Tapno mamwa, no si bibiyag pailaan ni Ami, wano pinataydan.Ag-apply ka kas may sa at tao da Senyor Simon ng ansong. Juan, kasto ti pampanunutak nga aramidan. Abangan, no, may sagmak ka laeng, baraw. Saan mo't siguro? Saan mo't amabali na baybay antay ulatan ni Ami? Mala, no, day tate mo manasayak. Aramidem. Agan nagkakuma, baraw. Juan tata. Agan nagkamang ansong. Adat lata dito nga gururay kada kayo. Sige, katagpapigisa ka. Agpaimbag ka dagos, Lando. Saan ka na makalisi kanya karisabong? Kukuha ka ita. Ti awanan pa. Ati mo niya. Umay ka pa naman. Tinakarakupan! Kinayak mo tilapay ako, anay ko. Anay ko, kinuntaran ti. Dito ko! Sabag ka! Salbag ka, babae. Anay ko, hanggang bilang maabak. Tawa na rin iti poot. Kita, kukuhakan. Kukuhakan. No kasta, ang balituan iti sined ay dyan nga Ami. Wen, boss, itay paya. Ti salbag atungan. Talaga di nasardangan ni Ami. Jaga mo no anya aramidon na itan, iti dayjay nga ami. Tay-tay pay matasimrag iti silit ti babae. Salbag atungan. Anong bayak ng langan? Ang gayam. Kumusta tinapastrag ita ang nawas? Maya, boss. Ato manan ti naornong iti kaha. Kapota, agtultuloy lang tamat ti kaada ti customer. Kanti pagsayatan na, at dalatan nalako ang marihuana. Ado, ti gumatang. Masayat. Managsakan laki din ni madami tinaytoy.
Adda kanyak ti susi ti kaha. Boss, mabalin nyo lata bilangan ti kwarta na pastrak. Talaga bilangag. Gaputanas ken, ayawat tayon kini madam. Ibatik ba ito'y igam ko ken kalando? Kahit mo asawan mang ansong. Awan paltog mo sumango kadagiti pasurot ni Senyor Simon. Wen, gaputag pamarangak langan kadakwada. Kat patsiklawon ay, ngawatan dak kas may sapasurot da. Aganat ka mang ansong. Wen, agan nadak para iti grupo tayo. Kan para kinyami. Nga iso ti kang runa na makagapo, nga ramitek ti kastoy. Antoy ti koleksyon ni talawas, madam. Yawat kun kada kayo, dahi ti apag. Nasayat. At damot lang ti bag, ti listaan, madam. Sige, Bart. Itad kung tumatan ti sweldo yo. Da kayo amin, apas surot ni. Ang giyaman kami, madam. Sino ka? Kananyat masapol mo? Boss. Kaya't ko ti sumrek kas bodyguard. Pangasyo, boss. Anya? Pangasyo, boss. Awatan da kuma. Magpakpakasi, madam. Awan ka no ti master ka na sa bali. Panagkita, mabalbalin mat, madam. Nupay kasta, adda kada kayo ti pangadang. Tauray kayat kong awatan, no di umat kayat, awan maramida. Apay, amom ka di ti agig gamit ti paltog, lalaki? Uwan, madam. Ta adamat paltog idi di tatang ko. Nalainga ka pumaltog iti bilit, madam. Bart, kita nakabalan na ti agbalin na kadwayo. Sikat ti mangedeng iti dayta. Uwan, madam. Nasaysayat matlaang no adda mainayo na kadwayo. Tapnusan kayo amarigatan iti trabaho. Nang runa iti plantasyon. Uwan, madam. Sige, makamukan ken kwan, Bart. Oh, nalaing kagaya mapumantog, ansong. Uwan, boss. Sige, awatan kan. Kaskan ka ti kasapulan niya kadwa. Agyaman at boss. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kat, kumusta, Bart? Inawat mo dahil dyan, lalaki? Uwan, madam. Nalaing nga pumaltog. Sanay ka nun na pumaltog. Gaputa ka na yun ti panagpaltog na iti bilnit. Ala, makamu ka ken kuana. Mabalin mo nga isurot iti trabaho iti plantasyon. Uwan, madam. Kat na matalag. Mabalin nga iso ti kadwada iti pasdag. Adakan ka. Kita, noan niya, ipagsayatan na. Kagayam ka baro-baro agad doon tayo, Boss Bart. Uwan, tungan. Tapay nga yung hinawat yaw. Diyak magustuhan ti panagrup-rup pa na. Taapay. Diyak kaya ti panagdiso ti rupa na, boss. Taapay, kunak. Natataar ngam siya. Salbag ka. Nagadukat nga mom. Apay, boss. Amo na ayaday tati pumaltog. Nalaing. Agrama nagtaytaya pabilnit. Mapuntaan na. Aya. No basta nalalaing iti siya. Uwan. Iso adi ka nagreklamo, pay. No apay nga inawat mi. Ngam jakat pati, boss. Nalalaing kit din ngam iti siya. Ha? Ito lang. Apay tungan. Anya ti masapol mo kanyak ta pinayaban na. Boss, kuna panyak. Nagat ngatok ngam iti sika. Kasta ka di, bustungan. Kasta. Boss, kuna panyak. Wen, bustungan. Hala. Masahin nakman.
Amaw, ti agmasahe. Wen, bustungan. Te talagayam. Sige, sige. Masaya na nga raw. Saya ata ma. Ha! Papispisan ka no di mo sayatan. Wen, boss. At anay ka, salbag ka. Nagpigsa mo tayo. Anay ko. Saya atam kunak may. Pagkalang kantupay, salbag ka. Tikaddak dito mansyon. Awan mo't tinadakdakamat da Bart nga agnagan iti ami. Kun awan mo't timadlaw ko dito ya sa bali. Kinuna ni Lando, nga inalada ni ami. Nga mawa na pulos nang nagkwasaritaan da. No bilang tadda dito ina ami. Ay, aso! Sumurot ka kada kami. San nga aso tinagan ko? Ansong! Nagmayata na bitugan. Nagalas ngamin tinagan mo. Kasla aso. Ansong, boss to lang. Anya ato lang. Ha? Ay, Magloko ka kade. amuna ti masuron. Ngam di na kaya ti masuron. Abay, amul mulagatan naglatan. Akas kala aso, ha? Gaputa kas kala to lang. Ngay tayo pa kaya ko asik baban. Anya, ha? Meko. Kagan ano sa klahe. Agdan tuwal daw mo, salbag ka. Anya, nasakay. Pinak ko silapan. Tamagan no tapisin ka manan. Bumaba ka yun! Hay, aso! Bumaba ka! Wen, boss to lang. Tungan! Nita! Bas, papispisak sanday to'y kadwata. Langgong. Aso kunamat ngamin kan kuana. Dito lang kunanamat kan ka. Takasanumat namin. Nagbindot ka iti panagdangag. Kaslato lang. Ti panagibalikas itinagan mo. Sana tungan. Anya. Nagadukat nga mo montungan. Wah. Alagit din. Mapan kayon di tapasdag. Kat isurom ti trabahuan ni Ansong. Agsubliak mo't lang iti mansyon. Nawatan palimot lang. Dagito yung pagkakatrabahon dito. Aso! Wen, busto lang. Nita! Oops! Di mo idisuday talayat mo. No di mo kahit nga awagan kayo tito lang. Awagan nakmat iti husto anagan ko. Natasyak pa yun abos mo ti mandaram. Saan mo't boss? Ibagbagak lang ti may parbang. Di nagisurap. Awagan ka iti kahit ko ayawagan ka. Hoy, dagon! Masinig ka din hoy. Abay, tungan! Isurom na giti dado maatrabaho dito pasdan. Isurom kan kwa na. Sige, tungan! Baka mo kan kwa na. Mapanak pa iti silid ni Ami. Ami? Iawat mo ti susi iti silid ni Ami, dagol. Mabit lang. Dagol, nabayag ka din iti dayto apasdek? Wala. Kabarbaro kagayam. Wen, iso nga do dagiti banag akayat ko asursurwen. Tapno, di naktagipasitan ni Bustungan. Apay boss. Tihawag mo kan kwa na. Kat saan mat nga iso ti boss. No tikat ni boss Bart. Kasta ka di. Kahit isumot ngamin ti kahit na yawag ko kankwana. Akiraraman na talaga ni Tungan. Dagol, mabaling ka diti agdamag. Anya na ita? Apay ang nagadutig mo asusi. Shakti para susi. Katagiti silid dito pasdag. Ha? Apay? Kan, anya dyan langag ko ngayong baga nitongan. Amapan iti silid ni Ami. Kan inalanakan ka titulbak ti silid. Wan. Anya ti kahit asawan deta? Dito ya pasdag. Kat inawagan da iti paraiso. Tunggal silid iti dito ya pasdag. Anda nakapopok a babae. May sa ni Ami kapagpalabasan dagiti mawaw a lalaki. Anya? Ni Ami iti kayat ni Tungan a papanaan. Kanayon iti silid na. Anya? Narungsot da. Isuanuan niya ti pagada nga ramidan ni. Agtong pal kamilatan. Sana ba? Tadamat tangdan mi.
Kasta gayam. Nalalala. Umay ka. Tesoro ka kadagiti trabaho dito pasdag. Nang runa iti marihuana. Anya? Wan! Kadda pa yung marihuana dito. Ilako tayo kadagiti customer ng umay. Nangato ti alag da ito yapasdek. Barbed wire tinaramat da. Ngam na nga to. Sana kabalan ti babae ti aglibas dito eh. Sigurado ang marigatan da. May salang ti remedyo iti da ito'y nubilang. Masapol nga da pang pugsat iti barbed wire. Ansaw! Ah, Nagararam nito ni Terwa. At dadagiti kakadwa iti unag. Ngam siga. Daga dito Terwa. kuadagol. Kaya't ko ti agpangin iti ruar. Kaya't buybuyat dagiti bituan sa dilangit. Agdrama kamutan. Malaki din. Umay kamutan ay di unag. Agshot tayo. Anya? Agshot tayo? Wan! Nakaruwar nga minan dagiti amin na customer. Kaya't awanan ti sangaili tayo. Iso amabalin tayo taginom. Kasta? Nasayat met. Sige. Umunag tayo rodan, dagol. Kumusta nga tandaan ni Fernando? Anya nga tan ti mapaspasama kadakwada. Oh. Sapay la kumatag kikita kaming tupay. Sapay la kumatawan ti dakas ang mapasama kadakwada. Sapay kuma. Taag kikita danto atalo. Nang runa unay dagiti dua. Daami kan Victor. Maawatak idi nga adda nagkinaawatan da. Angam kasano itan? Nang runa kat agayan ayatan darina kan Victor. Ella, nang timpla ak itigatas apara ka bata. Ha? Ay, ma'am. Nagtaktak ka pa eh. At di para kan ka? Ay na. Agyamanak, ma'am. Sagay sata. Ay, aramidon diti paraangan ti mansyon. Idin to tarapiin. Kaslat na pampanunutam. Pampanunutak ni Victor, ma'am. Ni Victor? Oray siya. Pampanunutak mat na nga uping. Tano mabalin. Diyak kayat ti panagsoldado na. Nung diyak amuno apay akinay kayat na tagsoldado. Ma'am. Numabalin ko ma kat agrisaynan akas soldado. Agmay salang arutin nga anak ni. Ngam soldado pa'y. Kasanon numatamaan iti bala. Ay, saan ko mamat, ma'am? Saan ko ma? Tay tangarod ti pagdandanagak ela. Naamangan no iti maisa nga aldaw. Kat nabaldadon, gaputan na tamaan ba't gayam iti bala. Saan mo't siguro, ma'am? Nalaing ni Victor. Amo na ti araramidan na. Iso asaan abasta matamaan iti bala. Tata Santos, nalabit na nakastrago ni Mang Ansong iti mansyon. Gapotaging gaita, saan mo na nagsubli? Nalapit akas tabaraw. Sapay la kumaata ag baligi iti kayat na mapasama. Kasimat ni Ami, no di na maispal. Sigurado, saan da sardangan ni Ami? Nang runa da jatungan. Wen, amok parok. Kaputa na istoryam amin na hindi mapaspasamak ka na kayaw. Talaga ang tagas na gijayat at tao. Ngam agbayad danto. Singiran minto ida. Ay, sige, aso! Saan ka kundi inom rita? Saan na ginom, boss? Wala, partner, loto iti pulutan. Tapos iti pulutan. Wan, boss. Nakainom ka kadi? Basit lang. Kaputa, saan nagamabalin niyag bartak? Tamangan no dosain na to. Apay kumadosahan na kanto.
Una, pasyak ti binilin ni Boss Bart. Amang bantay dito'y pasdag. No, kastara bin. Gapo ka dagiti babae. Anak kalibas, iti kalabas. Anya? Ada babae nakalibas? Sino da? Jaga mo, tinagantay may isa. Ngam, taim mo na naglibas. Kat ni Ella. Ella? Ni Ella? Am. Ni Ella ay jasenda? Wan, ngam nakalibas. Kinalayat nan sa ti barbed wire. Di mimot idin nasiputan. Kaputan na bartek kami amin. Dito ti kapo na binilin nag ni Boss Bart. Asaan agbartag. Nukasta nga giinom da. Kasta gayam. May samat gayam ni Ella na ipupok idi ditoy. Wan, jaga mo ano anya tinaramid na ide kini Boss Bart. Tapay ang nakalibas. Dagol. At ako makakidawag ka. Anya data? Kwa. Kaya't kumatasarkan ti silid na diyang ami. Ha? Mabalin ka di nga itid mo to kanyak ti susi. Pangasim. Talaga kaya't kumat ti sumrak iti may sa silid ditoy. Kaya't ti silid ti agnagan iti ami ti kayat ko. Apay jay. Nakado ababay ditoy. Kukuha ka nung amin ni Tungan jay. Iso asan may pakibiyangan. Sana bale. Tanabartek to ni Tungan. Iso mabalin kumatan ti sumrak iti silid ni ami. Alakanin dagol. Uwan man langit. Dagulit ka. Basta mabit kan tulang ha. Wan dagol. Wan. Ket agyaman na ka. Anan. Ngabalanan. Gagada. Ngabar tegakan. Dagol. Hindumugnan. Nabartagan dagiti kakadwa ditoy. Mabit lang. Itad konti tulbat ti silik namin. Agawam dagol. Wan, mabit lang. Atoy. Isang sa tita. Isang. Sigurado ka? Sigurado ma? Wan, isang tita. Agyaman dagol. Amok na dya silid. Tay, akin kanigid ang kwarto, tayan na. Ti umuna ari daw, madanon mo. Ison, ti tulbagan. Sige dagol. Inakon. Talaga at yak makalibas dito eh. Gaputan na kalakteri daw. Inlakda itirwar. Kasan mo ta? Adamot rehas dagiti tawa dito silid nga ayan ko. Ha? Nailukat ti ritaw. Ha? Kaslan mga ansang. Wen, kunakon kat na si ka ami. Diyak nagbidot. Si ka ti imbagadang agnagan iti ami. Anya ti aramidon ditoy. Apay nga anda ka ditoy, mga ansong. Sana na dahi ta tinapatag. Ala, agsagana ka. Taipanaw ka dito itamat laan. Mga ansong. Aglibas ta, ami. Salpak matay diyang ansong. Talaga saanan arimwar iti silid ni Ami. Siguro magusto na. Maturog ak matan. Sa bagay, amon na ansong taramitan na. Nakaturturog ako. Nakaturogan dagiti kagaduami. Dan napartat dami nan. Pinakmat maturogan. Dito'y ami, surutod na. Uy, mga ansong. Masapol ang makalibas ta. Aday ta, nakaturog amin ng apasurot na Bart. Mga ansong, agkabakabahak. Dito'y, surutod na kami. Dito'y tipagnaan ta. Saan ka makakulit gate? Nakalak. Mabit lang ha. Uray nak dito'y. Inak alahan titulbak kini dagol. Aguray kabiit dito'y. O sige, aganag ka. Ansong!
Anday ta, napukaw ng tipuot na. Ala, at tipaltog na. Kastamot tindag iti susi. Tarasim! Taray, Ami! Oh my God! Di nakikuyot mga Ansong! Dahito ilangan ti Santa pa yan ay padas. Agal nga mga Ansong. Tarasim! Wen! Anday ta, nalukatanan. Salbag na diyang Ansong. Nasiripan na. Apa ngay? Imlibas na matan nami. Salbag na dya. Siya kundi pagikaruan ni Boss Bart numamon na. Kasano ita? Diya ko nasurutan ita. Diya ko na mo, tinagturungan da. Nasipngat mataglawlaw. Kat nabartag pa ita kiti kakatwak. Di damat makaraing iti ringil kita. Salbag kita eh. Inala pa ni Ansong tipaltog ko. Oh, salbag kita eh. Nabandog ako na yun mga Ansong. Sana bale? Agin na natabit dito eh. Saan natamat siguro ang nasurutan dahil siya lalaki? Nalabit na saan? Di natan nakamatan. Mga Ansong. Ala, agin na natan. Kalpasan na. Pumanaw tan dito eh. Mamrina, at tuyan ti kapem, intiplaan kan. Kan adamat ton nalingta akamoting kahoy. Idisok dito lamisaan. Ayamanak na naman sing. Itay ka paya palpaliiwan, amam. Agpampanunot kan sa. Talagang agpampanunot na naman sing. Ngamin kat. Katanya. Anya ti parikotyo. Di kaayan-ayat ko nana. Kailo ko ngaminan. Kat kayat ko na makita. O di, sarong karam. Awan dito Pilipinas nana. Ada ijibal nasiw taaw. Ay, kasta ka di. Nagrigat mo ti kastoy, Nana Marcy. Adayo ti ayan ti ay-ayatak. Siya nga ta. Kailiw nak nga tamat ti kaayan-ayat ko. Sigurado. Linapdak na ko man iti panagabrod na. Iti kasta, kanayon ti panagkita mi. Ay, saan na bali? Taag kita kay tumutlaang. Alamam, panawan ka pa dito'y taad dapay aramida kay kusina. Wala na. Kat agyamanak iti kape kan kamuting kahoy. Sige. Tanya, nakalibas ni Ami. Anya tinapasa. Kuha namin tuwang. Kuha, nabartek tayo amin ni Tirabe. Inibak ko na. Ibagat ka nabartek ako rin usa. Kat, anya tinapasama ka. Salbag ka. Ay kuha, nabartek tayo amin ni Tirabe. Tungan. Kalpasan na, inlibas niya ang song, naladag iti trubag. Sutay na, nakalibas da kini Ami. Bakawanan na tungan. Awan basol ko. Amin tayo kat nabartag. Hanya nga itamok dito. Anay ko, gusto na. Di na kong tanugan. Nagpapada tayo mat amin ang nabartag. Basol mo. Basol mo na apay anaala na isusikat ka. Nabartag ang ngaron mo at hanya nga itamok. Magkadagol. So ay di makaringat awan mo tandag iti susi iti sinturirak. Kasano pa itanday na. Kasanon salbag ka. Tsaka mo tungan. Tsaka mo. Amin tayo kat nakabasol. Gaputan nabartak tayo amin. Sumaruno ka ni Jonag, Bart. Wan, madam. Anya tinapasamak dito ya. Apa yan nakaulimak dagiti tao dito ya. Hoy, dagon! Umasidag ka man. Limbang oras yun, madam. Anya tinapasamak dito ya. Tangol!
Ayan nituan. Dito orang, Boss Bart. Tinasayat, oh my God! Dito unag, pagsasalitaan tayo. No kasta. Nyansong tinangilibas kini ami. Wen, Boss Bart. Ilibas kita ni ansong ni Ame. Makita tulang na dyan nga ansong tapatulak. Anay ko. Kung di umat ka, ngumsi ka mati aking bason. Anay ko manan, anay. Sika ti aking kapanunutan, iti pa nagiinom nyo. Awan amom. Boss Bart. Awan panunot mo talaga. Apay adi ka ng bilin iti talnula kumaan nagbantay. Sakbay ang nagiinom kayo, ha? Boss Bart. Bart! Nakasarita kinaduma kakadwayo dito ya. Kunada nga amangan kanuno kaayan-ayak dayjay nga ansong ni Abi. Iso nga ilibas na. Madam. Iso matlagayam anag-apply akas may sa pasurot mi. Tadagayam sa bali apanggap na. Kasta garod, madam. Anay ko, madbas, anay. Danog kala, danog kanyak. Danog mati, daduma. Sika ti aking bason. Sa bagkataw. Ala, Busuraytan. Iti ka nito ang maulit pa'y daytoya. Agit karo kayo amin! Awan sirbiyo ang matangtang danan! Ito'y gumatang kayo ni Tilako ka natin, ma'am. Sige, Basang. Ikanak man nga rod iti day tamarunggay kan saluyon. Wan, ma'am. Agyamanak. Adamat lang ang gumatang itilakok. Apay, awan ka di pa'y lang gimatang itilako? Awan pa'y, ma'am. Na kayo di mo na gumatang. Saan abali? Tapos ko mag-agitilakom amarunggay kan saluyon. Wan, ma'am. Insuro na rin kanyang imanang Ela tiramidad. Tapno saan amalelay adagos dagitilakok. Ela? Wan, ma'am. Kanagnagang tay baro akadwami ita ije balay mi. Babaunan, ma'am. Kasla kastan? Ngam saan met amakuna ababaunan. Ay, amangan na naman ang Ela. Wan, tay nang tulong iti kanyak. Di manaw idin. Kat kuna na nga agsubli iti pagnanadan mi. Ngamin, agsubli ka no iti asyenda alban. Ngam iti kwan, saan mo na nagsubsubli? Diyak mo't amo ti mapan iti ayan na tasarong karak ko ma. Asyenda alban? Kalamansi. Kasta, ni Ela ti dakdakamaten. Ay, wan ma'am. Mabit lang. Isupot ko lang ito gatgatangin nyo. Basang, anya ka di tinagan mo. Tay bagak tukin ni Ela nga adda ije balay. Tamadakamat kuntukan ko na. Barang am-am muna ka. Siyak ni Nena, ma'am. Sa balimat ti Ela ngay bagbagayo, ma'am. Tani Ela ngay bagbagak kat adda ije asyenda alban. Wan, nakastamot ti kunana kanyak idi. Kasta aya. Pag nanaadam ngay itan basang. Iti sigo da pag nanaadan mi kanimanang Ela. O ma'am, dahito yung gatgatangan nyo. Agyamanak basang. Agyamanak mat, ma'am. Kumusta ang sugat mo, Lando? Magpapaimbagak pa lang ami. Anda nagiti agas atong tumara. Lando. Agbayad din siya tungan. Demonyo talaga. Anya tinarami dagan ka. Nagbaligyan ang guntaway manin kanya. Anya. Isungay da. Nadagdagan tigurak kadakwada. Talaga adagas da. Katnuan niya ti pangpanggipan niya kontra kadakwada. Aramidan niya. Tawan mo't nga may di mabalin amang kalaban kadakwada. Gaputa amin na tatao dito oy. Agbutang kadakwada. Toto Santos. Di kayag danag. Tawan ti pangibagaak ada kayo ti grupo amang balas kadakwada. Agraman da dya doon niya anita. Sobra ti kinadakas na.
Iso ang makaamo kayon, noan niya teramidin niyaw. Kat no adda maitulong ko ditoy. Adda aklat ta ditoy para ka na kayo. Agyaman kami, Tata Santos. Mula tayo kanilang ansong na Jakuta, ani. Kasanukan. Agpaimbagak pa. Saan ka mabalin na baybayan, Lando? Adda akmat ang mga sikaso ken kuana ansaong. Ipanaw mo ni ami ditoy. Tamang ano adda makakita ken kuana ditoy. Ket ipulong da. Wenno idanon da kadagiti pasorot da dunya nita. Anya? Anya tamo tayo. Amang ano adda nakasipot kada kayo ditoy pasorot da. Ket umay da kayo raoten ditoy. Sige. Ipan ko pa ni Ami Jakuta. Kalpasan na. Agsubliak matlaing dito. Tuwan ta timag na Ami. Ang mga nod na makailasin kan ka. Wan mang ansong. Agsubliak matla dagos. Apaman na may tulog kay Jakuta. Andakan ka day sa mga ansong. Diyak ko makayatan ti agsubli, Jakuta. Nakayat ko nabalsan nitong ano. Agsubli ka pa Jakuta, Ami. Kat agina na ka. Urayan na kami kinilando. Asikaswak pa nilando. Kat iti pa nagsublik to. Kadwak nilando. Landaw, maturog kan barok. Rabin. Buwan Tata Santos. Nayaplag konti kamay, naginda kalatan. Agyaman na Tata. Oh. Tao Tata. Shh. Di ka nagtagaray, bay amon. Amangan mo kabuso, Tata. Ilukat mo diminaw! Kabuso, Tata Santos. Basta di ka latag-tag-tagaray, baraw. Diminaw! Ano saan kung talak, aging gamay lukat? Ha? Sige. Inkailo ka tiri daw, Tata. Ha? Inkailo ka tiri daw. Kasanon no makita na ka? Aglam mo na. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kapay ka di aya, anak ko ida. Anya ti kasapulan nyo kanyak. Tarab-rabin, mo may kayo ang tok-tok-tok. Tanak mo nga da ka na imay amay sa lalaki. Kung may sa babae dito kalabaw mo. Anya? Lalaki kan babae? Ay, lakay. Wala mi da. Asino day taulbo da tao? Anag ko na iti kastakin ka. Baraw, kan nasino kaya? Di ka nagdamag. Parwaram, dagiti ko nakaparwaram. Ay na, baraw. Lakaya kon. Ngampulos, ajak na gulbod. Tadakas ti agulbod. Basol day ka. Nakadukot na sinawa mo na yan. Parwaram mo, ano da kami ti sumrat di kalabaw mo. Ay, sanak nga gulbod, baraw. Kastalgan na kami. Kaya't nga makita ti unag ti kalabaw mo. Ngawan ka duwak dito'y kunak mo. Agli, sila! Ay, kadwa. Mabita nga. Kita kiti unag. Ay, kadwa. Awan matitaw ni ti unag. Kita manitilikod tiri daw. Awan na talaga. Awan ti mabalin na paglamangan di ti unag. Salbag. Awan na kaya magkadwa na ito ilakay. Awan tao di ka kunak mo. Suarong warkan. Ay, tuloy kong ti maturog. Sayang ti oras mi ditoy. Naimpat ka pimanaw dan, Tata Santos. Ay, wen barok. Pimanaw dan. Ay, imbay-bayag ko tinakisarsarita. Tapno makalimang ka. Parimuara ka titawa to'y kalabaw. Idiam mo ka mapandan. Imunagak matlaan. Ay, naimbaglaengan. Takas ta tinapanunot mo, barok. Ay, tanong saan? Ay, nakita da kan dito.
Kat amang ano niya taramidin dakin ka. Imbagak nga menyag may saak dito oy. Sapsapulan ka dami. Iso ti amo. Wen barok. Iso dalaki de kini ansong ti sapsapulan da. May maglaki din ta nakapanaw da tata. Ay barok. Saan ka unay arom-romwar dito kalapaw? Weno di ka umad-adayaw. Amang ano ada makakita kan ka? Kat subyanda ka dagiti tao a demonyo. O nata, mawatan kayo. Nasaya at no kasta. Saklata di mapan gumatang iti agas mo no maimos. Basta di ka rumrumwarwan. Agyaman ng tata. Naimbag kayo unay at tao. Di kagdanag. Agsubadak to kada kayo. Si kaki gimit barok. Saan mo na panunutin dayta? Basta para kada kayo, aramida ti amok na pagsayatan nyo. Itulong ko, di maitulong ko. Si katibag-bagaday di a babae, Ella. Wen, ma'am. Ni Nena dyan nakita when no nakasarita yung iti tiyandaan. Kaya't nakakano ang makita kan makasarita. Ngam di namot ammo ti ayan mo, tadi na ammo di asyenda alban. Sana bali, ma'am. Inak to sa rungkaran. Ay, kaasimot tayo dyan, Nena. Ulilan adong mga kaskanyak. Kat panaglako itinat natang ti trabaho na itan. Kasta ka di. Wen, ma'am. Apay no ayabam ditoy. Wano saan agtrabaho iti asyenda? Ha? Pagno ka di, ma'am? Wan, Ella. Gaya mo day chay, saan ka di? Wan, ma'am. No kasta, nasingpot mat nga rod, akaskan ka. Ay, wan ma'am. Nasingpot ni Nena. Kat agyamanak no kasta ti singasing yo. Sige, inak to nga rod ayaban. Sarong karak iti pagnanaadan na. Sige, Ella. Pagkaragsakak mo at ti makatulong iti padak a tao. Ala, mapan mo ayaban. Tagtrabaho dito'y mansyon. Huwag no itchay asya. Diyan mapalabas ti kastoy mga ansong. Sana mabaling at tugtugawak latan. Naskan nagkahawakon. Tapno mapatay ko na itchay atong araw. Mawatan ka, ano? Yan mo ita. Agi na nakabailain. Panghasim. Saan ka bailaan nagtignay? Saan mo ang maabak nitong itipungtod mo? Di ka kumagdarasudos. Amin. Basol ko mga songa. Tanong ko man saan ka nagpakuyog ka nilando asim malongga. Saan ko makastoy kinapagtumi? Kat nilando, saan ka mamot na napaltugan? Nahimbag ka saan anatay. Basol ko. Basol ko. Ala, saan mo napabasulan ti bagi mami? Agi na nakakitid. Pangasi mami, saan ka kumangagtig na iti dinadarasodas? Agtungpal ka kumakanya. Nas ka na sumalugak, tasi kaswak nilando. Pudno nga ni Tata Santos. Ngam may mayat manan mo at daag. Mga ansong. Aguray kayo dito kota. Tayo ti panagsublimi. Agplano tayo, kontra kadakwada. Salbag na dyan, Boss Bart. Naming ano tinanognak. Sabay nagsakit, dagiti tinanog na. Wala, tasi ka taging basol. Ha, anya siya. Agpapata tayo amin anabartag, tungan. So, di tayo nakapuot, hindi naglibas dansong. Inlibas na kit din ni Ame. Sa bagay. Nakadua kan ko na. Anya? Awan gayam asim man yan. Siga, ada asim. Saan nakagaskan ka, tungan? Uray pasurot nak da madam. Saan nakagaskan ka? Ang tukab ka iti babae. Umapal ka lang. Sayang, nakalibas ni Ame. Patsek, matiliw kong tumanan. Nga ta? Ay,
tagibasitan ti kabalak dagol. Tasaanak ako nang akaskan ka. Kung kan topay. Ay! Nyatitan ta nami timbaw. Ay, awat! Di dakat! Sayang. Nakalibas ni Ami. Ay na. Sapay kailiw kon. Mamaga mami na nagiti pasorot ta. Amagan mo no, pumaltos da. Di mo tagibas siton, di ka ba ulanda? Sige, makamuka nga rot, Anita. Di ka agdanag. Talagang agbaligi tayo, iti panggap tayo. Agbaligi tayo, iti panggap tayo, iti dayjay. Agayem mo. Maskan nga ganad da. Narigatan. Siyak ti madaksan no bilang tada bulilyaso. Wano matiliw da. Di ka agdanag kunakmat. Nalaing da. Saan da basta agpatiliw no bilang. Amok day Jay a mansyon, madam. Napan kami ni Jay. Sige. Idaulwam, dagiti kakadwam. Kat ipanamnamam kanyak, nga agbaligi kayo. Kat ado a kwarta, wano alahas ti yawat munto kanyak. Areglado, madam. Sabagay, agtalagakan ka, Bart. Tawan Apolos ti Pimaltos sa pagnayo. No si Kati Kadurda. Basta talag kayo kanyak, madam. Nakita ni Tiago ti mansyon. Inadal na no kasanwa sarkanyo ti mansyon. Wan, madam. Ipanamnamak ti baligi ni. Sobrang kayo latan, Ma'am Carlota. Kaya't ko ti agpalamiis ti parangan ti mansyon. Saanan? Agpalamiisak man, Ella. Ay. Amoyo, Mama. Saan ako na makaturturog iti rabii? Gapot pampanunutak da doon niya Anita kan ti pasurot da. Anya? Ibagak ti pudno kada kayo, Ma'am. Dakas da at tao. Ma'am, mapatay da. Agraman day jay at doon niya Anita. Anya? Day tatipudno. Kinapudno na. Panggap nak nga ipapatay. Anya? Kaya't na ka nga ipapatay? Iti anya agapo. Naibagak idin kada kayo no apay akagura nak, Ma'am. Isuday jay ti makagapo akayat nak nga ipapatay. Anya? Nagbasit aba nagno ar-arikan. Narungsot ni Doña Anita. Di yola mo, Ma'am. Tiyakla impagarop, Ella. Ado ti inararamid da akinadakas. Ado, Ma'am Carlota. Anya? Ngam, da kayo laang ti makaammo kadagiti na ibagbagak, Ma'am. Amangan nga no saan matlaang apat yan ni Sir Rodrigo no ibagayo kan kuana. Katsak ti dakas. Gayam na ni Senyor Simon, Ma'am. Kat narigat na apat yan no bilang. Bayan nyo nga isulatan amismo ti makadoktal iti kinadakas da. Maawatan ka, Agtangat rabing kakadwa. Agsagana kayon. Mapantayon. Agsagana kayo ka na! Sabaran kami! Sige. Aglugan tayo niti kotse. Gilugat tayo ka na! Aglugan niti manihuang a kotse ti daduma. Sige! Kat itimat kotse a manihuang ni Gardo ti daduma. Saan ka makaturog? Tengat rabiin. Ngam, jak pa'y na makaturog. Papayakas to'y. Sabagay, mariribukan ak ngamin na talaga. Dakas ngamin ti agparparik na kanyak. Amok nga adda sa bali apanggap da doon niya Anita kanyak.
tinasayat. Mapanakit di dita akin nga to apaset ti mansyon. Ngam, dumagasak iti kusina. Tainak mang templa iti kape. Saan ko nga iyon ti silaw dito ayan ko? Sana bale? Nalawag mat di tarwar. Kastamot iti kalsada iti ruwar ti gate. Pinaikan ngamin ni Sir Rodrigo iti silaw. Iso ang makitak no addaman tao dita kalsada. Adda tao. Tilarga bistak. Ang palpaliiw. Sa balit ang parparit na kanyak. Apay nga adda tao dita iti kastoy nga oras ti rabi. Bumabaak. Bagaak dagiti gwardya. Guard! Adda tao di tarwar. Agsagana kayo. Ang mga nasa balit ipanggap na. Ang mga nada kakaduha na. Dagiti igam yo. Isagana yo. Agsipot kayo anaimbag. Agsubli akon iti akin nga to apasat to'y mansyon. Wanya, Tiago. Anya, tinapaliw mo. Mabalina na sir kanti mansyon, boss. Nasayat. Kasana, boss? Agtig na ito yun. Wan. Agtignay tayon. Ibati tayo dagiti kotse dito saan unay nga tayo. Babaeng day ti alarga bista. Makita ti tao di tarwar ti gate. Gaputan na lawag. Tada silaw dita. Ha? Lalaki ti makitak. Aduda. Delikado. Bumapaak. Riingat da Sir Rodrigo. Anyat ti kunam, Ella. Ma'am, sir. Ado ti lalaki di tarwar ti gate. Agawaan nyo. Agsagana tayo. Ang mga nudakas ti panggap da. Sige, tipaltog ko. Carlota, inkalaan tipaltog mo. Wan, mapit lang. Inkalaan tipaltog mo intay ko ka, Ella. Wan, sir. Napuno matkit di iti bala to'y paltog nga intag ni Sir Kanyak. Inakwan. Inak iti akin nga to apasat to'y mansyon. Agpaliiwak. Nangato ti gate. Marigatan tayo makastrek. Kakadwa, aramatan tayo ti tani. Nangato pa iti pader, boss. Nangato pa iti silaw. Di tayo maparsak. Sige, kakadwa. Aramatan tayo ti tani. Tapno makastrek tayo. Awantan. Nalabit analing danda iti pader. Tanangato dagiti pader. Sabagay. Saan da abas na makastraklatan? Gaputan na sa ganaan min daytoy apagdang. Dito'y aklatan. Kat nunas kan apo magtugak. Aramidak. Agpaliiwak lata babaan to'y larga bista. Adda imuli iti pader. Kaabungot. Laglag da ita. Tipaltok ko. Aday ko, napartugan. Nagsakit ti pagit, pandagat, tinagko iti pader. Agawan nyo! Kumano tayo dito eh. Tulungan nyo niya ako! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Imo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Agpaliw kayo na imbag, da kayo agwardya. Ang mga noad dapat iti kumalay at iti pader. Nasiglat ni Ella Rodrigo. Pinaltugan na ti lalaki akim malay at iti pader. Wen, Carlota,
Asino nga tadagita at tao? Apay adakas ti panggap da. Anya ti aramidan da. Takawan da tayo, wano patayan da tayo. At daamin ditan. Sir, Madam, Ela, awan dan, pimanaw dan. Nakitak babaan iti largabista a pimanaw dan. Nalabit nga dalugan da. Kat imparking da iti saan unay nga adayo. Ela, napaltugam ti maysa. Uwan, ma'am. Imuli iti pader. Iso a pinantugak. Agpaay kumaday di abal na agkadakwada. Kat dinan ulitan ti panggap da adakas. lupay kasta. Saan tayo basta agtaliklatan? Agsagana tayo. Tamang ano sobyan da tayo inton madamdama. Wan, sir. Agsubliak iti akin nga to apaset ti mansyon. Kat agpaliiwak. Kasano ni ato, boss? Nasugat na. Ipan tayo ba iti ospital? Sakbay nga agsubli tayo iti mansyon. Sige, boss. Sayang. Saan tayo nagbaligi? Ngam sana mabalin ang mapay tayo. Iti may kaduagon daway. What? Tas kami nagbalik niyo. O anya, Bart, kumusta? Amo ka nagbaligi kayo. Wow, madam. Mala, mutuyan ti tinakawiyo. Ayan na nga ya. Awan, madam. Anya. Awan. Saan kami nagbaligi, madam? Anya. Nagpuyatak anang uray kada kayo. Ita, ibagamadi kay nagbaligi? Saan kami nagbaligi, madam? Kinapudno na. Napaltugan pa ni ato. Kat impan mi to ospital. Sakbay nagsubli kami dito mansyon. Anya. Jablo kayo! Di kayo magpungtot, madam. Tasan ang nalakat ipapaaramid yun. Oh, No da kayo tinapanijay. Sigurado ngagsanod kayo matlang. Ngamin, at dagwardyada. Uray awan nakita mi at tao. Nasiputan dati kakalayat ni ato iti pader. Kat pinaltugan da. anya. Kunakman no nalaing kayo! Kas itinakon madam. Sana nalakati ipapaaramid yun. Gaputaadon sa tigwardya, iti dayjay amansyon. Ha! Dagiti awanan utak! Peste! Ika nagpungto takasta. Tamawatak da Bart. Minti pa kas daawak. At damat itan gwardyada. Imbes ngawan mati amok a gwardyada. Oray pay! Di da pay lapinatay amin nga adda iti mansyon! Anya. Amom ka niti sasawam anita. Apay, saan ka di analakaday tangaram miden da kuma? Apay, nalakaya ti kasta. Awan atalaga ti amom. Mita. Alah, sa nabalin. Iti sumaruno. Rumban nagpalilan. Anya di kayat mo asawan, Ela? Ibagak da iti kada kayo, sir. Adda agpangpanggap iti dakas dito mansyon. Kinapudno na. Adda idi imay nagsiim dito mansyon. Nakitak matla dayta, babaan ti largabista. Apay at di mo yung bagbagag kanyak. Ay, kwa sir. Naibagak idin ka ni Ma'am Carlota. Iso nga ron nga insingasing ko, amadaan ko iti gwardya dayto mansyon. Anya? Sir, anya ti amo tayo. Amang ano kahit atakawan to'y mansyon. Nangro nakat amo ti tao abak nang kayo. Ha? Iso anaskan ti panaganad, sir. Naskan amabilin ana imbag dagiti gwardya. Wen, nabilin ko mat idan. Kat no kasapulan amang nayo nakitigwardya ditoy. Aramidag. Nasaysayat pa no kasta, sir. Ay, ado, pirinoker ita panawan. Wen, sir. Sige mapanak pa iti silid ko, sir. Iridap ko kumabasit. Kasayaatan nila. Awan turo mo. O sige, mapan kalatan. Nakabuneti ti lalaki a pinagtugak. Kaya't asawon dayta.
Nakabunete da. Ta syempre, bida kaya't ang makita ti Rupada. Ang anya at talaga ti panggap da. Siyak nga ta ti gagara da. Wenno, umay da agtakaw. Amo, dagiti tao dadton niya anita dagitay. Awan sa bali nga atapak, no di isuda. Gaputa isuda laang ti makaitured nga agaramid iti takas. Agpampanunot hak, Rodrigo. Taapay nga adda tao nga agpampanggap iti dakas iti mansyon. Anya ti gagarada. Agtakaw nga ta, wano ni Ella. Ni Ella? Ibagak da ito'y, Rodrigo. Ngam pang-asim, tagkalma ka lang. Kan saan ta nga isagmak ni Ella? Anya ti kayat mo asawan? Iso nga insingasing ni Ella ti gwardya dito'y mansyon. Gaputa iti na minsan. Nakita na ti may sa atao da Simon iti ruwarti kay. Anya? Iti anya agapo nga adda dito'y ti tao ni Simon? Babaan ti Largapista. Nakita ni Ella akadwa ni Doña Anita dayjay alalaki. Kasla imbay da ka no nagsiim. Iti anya agapo nga umay dagsiim? Mabalin ani Ella ti gagarada. Ngamno kasta bilang. Asino ti nakaambanda ani Ella kat adda dito'y mansyon. Anya? Kasaritak ni Ella, may papan iti daytoy abanag. Kasarita ka may papan iti nakunan ni Carlota kanya. Sir? Apay akagurada ka. Kan anya tinadagsan ang nagbasulam kadakwada. Sige, sir. Isalaysay ko kada kayo. Kasta ti makagapo, sir. No apay akaguranak ni Doña Anita. Dayta ka dilang tiga po na. Akayat na ka ngay papatay no pilang. Narungsot ni Doña Anita. Asino man namang pasakit kan kwa na. Dangran na. Umanay daytan na panggapwa namang patay kan ka. Una yan. Kan, amangan no saan la aday tati panggap na, Sir Rodrigo. Amangan no adda panggap da pa'y nga agtakaw. Amo nga ta ni Simon ti kastoy aplano ta. Jak masungbatan dayta, sir. Ngam ti makunak. Dakas da atap tao. Nang runa ni Doña Anita. Anyan na kinadakas da. No oray siyak agayam da. Kat pagaramidan da iti dakas no bilang. Wen, sir. Kasta ti kinadakas da. Sige. Agpaliiw tayo laeng, Ella. Sa bagay, naikamang kon iti pulisya da ito yung napasamak dito yung mansyon. Baliwan nyo a plan 1. Ti panang serkyo iti mansyon da Carlota. Plan 1 nyo, anay bag. Wan, madam. Masapol nga agbaligi kayo. Iti kasta. Umado ti kwarta tayo. Wan, madam. Jak kayat nga artapan nakday jay a Carlota. Nalastog day jay a babae. Iso anas kan ngagbaligi kayo. Wan, madam. Planuan mi anay bagti amin. Tinasaya at Barta. O my ka. Mapanta iti hardin. Agpaalak iti arak ta uminom ta. Agsango ta. Wan, madam. Uminom ta iti arak. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sikamot kaya, Ma'am Rina. Ala, sumar ka. Pastrak mo ti kabalyom. Agyaman nak mangkungan. Mang Rina ko na kuman. Nagsambit atang gan, Ma'am Rina.
Ma'am, bayamon ti kabalyom ta. Siya akong ti mangipan iti kwadra. Agyaman ha? Mang Rene, ni mama, ayan na. Nakita ka nagturong da dit hardin, ma'am. Duwada ka ni Boss Bait. Sige, mapanot ni Jay. Sige, ma'am. Siya akong ti makamoy ti kabalyom. Naimas na ito yung arak, madam. One part. Talaga naimas. Dahil ito di paborito kong arak. Madam. Huwag baligi tayo iti panggap tayo iti mansyon da Rodrigo. At dapat nakita ka sa bali asar kami. Nagpinta sa balay. Juan, makamo ka ba? Awan tinaskan a pagparikutan tayo no bilag. Gaputan ni Simon ti Mayor iti dayti nga ili. Kat no may papanmot ka dagiti pan nakapag itilintag. Sana parikot ta. Gaputa ag tamad da itan kan ni Simon. Mama, Mang Bay? Madam, nangag na sa timbagam. Naragsak kayo Apay, anya ti pakaragsakan niyo? Iha. Adwa ka ba't gaya, ma? Di ka pa'y nagpadlaw mat nga masitag. Mama, anya ti pakaragsakan niyo adwan ti hardin? Anya ti pagsarsaritaan niyo? Ako awad, iha. Agsang-sango kami laeng nga kininom. Anya? Apay nga isupay ti kasango yo, mama. Apay asaan ani papa? Adda ka di kaya't asawan ti panagsango yo adwa, mama? Ane, awan, iha. Ma'am Rina, nabayagan na kastoy ti aramidan mi. Amok ni senyora. Isong atong palak iti kayat na. Imbaga na nga ginom kami dito hardin. Iso a pinagustuhan. Kasta nga agpaiso, iha. Awan ti sa bali aka ipapananday toy. Iso di mo ikan iti sa bali aka ipapanan. Kasta ka di, mama? Nakaumay ka man diti mansyon. Adda ka di masapon mo, iha. Umay kayo sa rungkaran, mama? No kasta, agtugaw ka nga rod. Mala, agtugaw ka. Danggayan na kami kanibart. Sa anak nga inom, mama? Tumimtim ka na basit. Masya na kaniano ng ansong. Talaga agdakas dahi jatongan. Wenlando, agsangsangit ni Ami a pinanawak iti kota. Kaya't nanti agibales. Ngam kinunak nga aginanapay. Gaputa planuan tayo pa iti amin. Sakbay amang iwayat tayo iti addang. Uwan mga ansong. Saan pa yung ita? Dumteng tumatlaing dahi tagun daway. Nakaluto ako. Bagan tayo, nansaw. Tata Santos. Ay, mapitlag. Tay, nakmanggaw. Tay, kundi daw marigatan nilang daw ang mapaniti kusina. Tulungan kan, Tata Santos. Patayon ka, demonyo! Patayon ka! Demonyo ka! Demonyo! Gustong na kami. Itamutan po unti sa bati pag ipapapasam. Kumaykan, ikaw ginanan. Nanayunan ng tigwardya dito mansyon, Carlota. 5 tigwardya tayo. Nasaya at man. Ang nervyusak, Rodrigo. Di ka agdanag, Carlota. Saan damat basta makastrak iti mansyon? Uray pa 5 tigwardya to'y mansyon. Kat aramidan dati amin nakabailanda. Tapno magwardyaan ti mansyon. No kumaadda dito ni Victor. Sa anak ko mga agdandanag akastoy. Anya? Nalagip mo manen ni Victor. Talaga, Rodrigo. No kumata sumardangan iti kinasultado na. Tagyan lahangan diti mansyon. Adumat ti mabalin na panggadan no kayat na.
Adda ijay rancho. Iti asyenda. Kanda giti negosyum adatuma. Alala. Saan na dahi tati panunutan pa'y? Basta ti makunak, saan kayo pa'y laeng akanayo na rumwar? Agyan kayo latan iti mansyon. Noda kasapulan nyo iti kusina. Mangayab kayo iti taga-asyenda. Tay sodan ti baon tayo ang magkitsyenda. Tanyatan mo tayo. Ang mga no at damot mang sipsipot iti garaw tayo. Juan Rodrigo, noan niya ti bakam. Iso, kimaso. Madam Anita, adan nalagip ko. Iso nga masidadak. Anyo day ta, Tiago? Ito lang amin ang nalagip ko, madam. Anyo day ta, ibagamon. Kaya panagpaliw tayo iti mansyon na sarkan niya kama. Adan nakita ka babae iti ruwarte kay. Nakaigam iti walis. Kat nakigtutak iti day di akong taway. Taapay? Amom ka dahin, no asino tayo babae ang nakita, madam? Asilo? Ni Ella. Anya? Ni Ella? Uy, madam, iso, sana ka nagpidap. Ni Ella tayo nakita kide. Agsitawa, taapin nga dayjay. No kasta. Ijay ita, ti ayanda. Apa nga katawa kayo, madam? Double purpose, Tiago. Ano ti katyosawan, madam? Sarkan niyo ti mansyon nga yan na. Kalpasan na. Patayon niyo matkanday jay nga Ella. Ibagak ti amin nga amok, maipapan kada Senyor Simon, kan Doña Anita. Ma'am, sir. Anya day ta, Ella? Sige, Ella. Ibagam amin ti among maipapan kada kwada. Kayat ko ang mga tekta. Nabayagak ang nagsirserbi iti mansyon da. Iso nga ado ti amok a kinadakas da. Ngam. Sige. Ituloy mo, Ella. Ngam sapay ko ma. Tadiyo ibaga apad padaksak laida. Sige, Ella. Kaya't ko ang manghag ti bagam. Adon ti pinatpatay da. Adon ti pinatay da. Panggap iti daga. Anya? Ella, anya ti kayat mo asawan? Sir, ma'am, limawa ti dagada. Gaputa inag-agaw da ti dadduma. Kat pumatay da pay. Tapno matagikwada laeng ti daga. Ado ti pinatpatay da gapu iti daga. Ado ti inag-agawan da iti daga. Kan amuyo ka di. Adag iti pasurot da apada da adimonyo. Ti makagapuno apay anak nag-iding ni Victor iti disor. Wen ma'am. Sir. Kat gaputa paltugan da idin ni Victor iti ayan ti disor. Iso atin puakan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, imo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ka de agayim da madam da dya Rodrigo? Boss? Ni Senyor Simon ti aking gayam kini Rodrigo. Saan ani madam? Isumat lang iso dayta. Apay kadi anadamag mo dayta. Talaga mo tanya. Tiyan nga tungan. Tiki na di mo nyo da. Ngamen, giraman gayim da. Takawan da. Agsao ka manan. Put mo mait, boss. Kita tayo matapasurot ti demonyo. At tungtungpal tayo latamait. Anya? Sa bagay, sa iro tayo. Isang agtungpal tayo latay ti pagayatan lagi ti demonyo. Sumartang ka. Boss. Kano nga patungpal tayo ti maikadwa plano iti mansyon ta Rodrigo. Saan pa nga ita? Tasigurado,
Nakaalarmada ita. Agpalabas tayo pa iti sumagmamano a bulan. Kasta ka ni boss. Ngam no ita. Adasarkan tayo abalay ti baknan. Dayjay ti unaan tayo. Una, boss. Agsarita kami pa kini madam. Sakbay nga iwayat tayo dahi ti aplano. Tigilangan ita. Aramida nyo ti kayat nyo. Agamaskan nga ganap kayo. Gapota siya ti madaksan no bilang. Juan Simon, di ka agdanag. Agan nagdabar ti tiday ka plano da. Wala, makambo kayo. Pagsayatan tayo amin daytoy, Simon. Gaputak kwarta matlaang ti gamgamon da. Iti dayjay abak nang. Sige, aramida nyo lahat ti kayat nyo. Ngam ti makuna. Aganag kayo. Ma'am Carlota, inak ijay kabisera, sarakak ni Nena. Wano mapanak iti pagnanaadan na. Anya, nung saan arumbang arumwar ka? Di kay agdanag, madam. Agpaliiwak di tarwar sakbay arumwarak. Anya, nung kasanon no adda makakita kan ka ijay kabisera, apasurot dagiti sigod nga amom. Di kay agdanag, ma'am. Gapot amang limlimo akas bakat. Anya? Nairwama ko ni tikas tingar aramidak, ma'am. Iso nga agtalag kayo kanya. Ala, makaamo ka, Ela. Basta di ka kumagbaybayan. Agsubli ka, adakos. Matungpal, ma'am. Ipaypay nga aglarlar ka bistaak diti akin nga to apasat ti mansyon. Ngam awan ti makitak akarkar na itirwar ti gate. Awan makitak a tao nga agsisiim akas idi. Mabalin kon ti Romar. Agpakada akon ka ni Ma'am Carlota, ta agpakabisera akon. Nalakalagaya masarkan dahi tadakkel a balay tong-an. Sana na nga to ti padera kalay atin tayo no bilang. Wan, boss Bart. Hala, pumanaw tan dito ay. Boss, ato nga ta akwartate ako kusan tayo iti tayo jay abalay. Sigurado na ita. Baknang dangarod, di ano ti kwartada. Kan saan nga da ita? Agraman alahas, tada ita ti paggugusto ni Madam Anita. Ti alahas. Oh, anya ti katawan tongan. Kung di alahas, ngam tinagtakaw magayam. Anya? Talagamot ni Madam Anita niya, boss. Mairusok na tagalahas iti tinagtakaw. Iso man ang tinakita mon. Baknang langarutan. Kat makagatang iti alahas no kayat na. Hanggang agtakaw pala ang iti alahas. Agbibisin. Ala, husto daytan. Tinasayat, dumagas tayo di kabisera. Wan, boss. Intapayag palpaliwa. Sakbay nga agawid ta, iti mansyon. Jack nadanin ni Nena iti pagmanaadan na. Iso apat Jack nga agda ita ijay tiyandaan. Sa pulaklagan ijay takasarita. Nas ka na makasarita. Tap na adda sirbiday di nga iruruar ko. Ha? Dakit adda iti saan unay nga dayo. Dabay, kantungan. Dayjay, agturundan dito ayan ko. Darasak ti pumanaw. Diyak kaya't nga agsisinabot kami. Darasak ti pumanaw dito ay. Ay, kapitan! Nakita na ko na. Sumagal ka, sinabakat! Tumaraya ko na. Ay! Dita aban dati pagturubak. Yaw awan ko na. Nasiglap ba dyan nga ila? Nailang mga natabas. Patsaka ni Ella dayjay nakita ta tongan. Kabisadok titigtignay na. Nang limlimo akas bakat, babaeng tisot na. Nga mamok ni Ella dayjay. Ang mga ano sa bali, boss? Iso tongan. Amom.
Nanapatag ti may sa ataw kan ka. Ah, Kabisadong lakta ti taktakdar na. na. Kat may lasin mo lakta nga oray adayo ti ayan na. Kasta ka day. Boss. Wantungan, nang runa pa'y taintarayan na ta. Isunga mo ka ni Ella day jay. Kasanuitan. Kat na ilamangan na tamatan. Sa pulang tatungan, umay ka, mapantay ti tiyandaan. Ang mga nuy jay tinagturuan na. Nagangot da ito'y dram abasuraan ang nagpisokak. Anya nga ta? Pimanaw dan. Jakon mangag ti sa uda. Rumar ka tita, kabsa. Pimanaw dan. Agawaam. Amang ano ag sublida. Rumarak ito yan. Amok tinapasamak. Pinlamangam dagiti dua alalaki. Naibatog da itay iti da itadram nagpisukam. Nana. Ala, pumanaw kan ditoy. Amangan no ag sublida. Nangig ko ako nada mapanda iti tsindaan. Tasapulan da ka. Sige, Nana. Inakwan. Agyamanakan ka, ha? Sapay ko matag kita tanto manen. Tapno makapagsubadak ka. Agurayak laangin diti pagnanaidan ni Nena. Jak pumanaw diti paraangan na. Aging ga iti sumangpat. Masapo lang makasarita. Tapno maitugot kon ijay mansion da Sir Rodrigo. Oh. Dandani ako na isagmak Naimbag lakit din ta na ilamangak dabat. Kano saan? Amangan no anyaman ng ti aramidan da kanyak. Amangan no pilitan dak asumurot kadakwada iti pasdak apang ipupupukan da kadag iti babay. Hawanan, boss. Masigla na talaga ni Ella. Kita na sa pulan. Wan nga ron tuan. Sayang. Sana na dahi tati panunutan da. Pinasayat. Sumrak tayo ti may sa pag-iinuman. Agpalamis tabit. Sakbay nga agawid ta. Mababaan, boss. Anya, kasta tinapasama. Pindanikan Ella. Uwan nga ron, ma'am. Apay kasta ti angot mo. Kwa, ma'am. Pimisukak namin iti may sa adram apagbabasuraan. Anya? Awan sa bali apaglamangak, no di ijay. Sige, ma'am, Tainak pa'y agdigos. Pasensya ka yun. Sige, kalpasan na. Agsalita ka. O adoy, agkapay-kapay Ella. Nang timpla iti kapeta do. Alam, ma'am. Nagtaktak ka ba'y? Awan ang yaman na. Ala, ituloy ta pagsaritaan ti may papahan iti napasamak kan ka iti kabisera. Nailong mga dagiti pasurot da Madam Anita. Kalpasan na. Nagsubliak iti pagnanaudan ni Nena. Angam, jaklata na uray, ma'am. Gaputa sumipngatan. Iso adya ko na uray. Kasta ka di. Wen, ma'am. Ngam baliwak tulat ta asarungkaran iti pagnanaudan na. Ta bareng makasaritak ton. Ella, saan kumapay nga ita? Amangan numasalaw mo manen ita. Kat anya pa iti aramidan dakan ka. Kat naadadakas ang mapasamakan ka. Aglabingit kami lakit di. Nang runa ni Victor. Gaputa amok ang napatag ka kankwana. Ma'am. Agtungpal ka kanyak, Ella. Pang-asim. Sige, ma'am. Agtungpal na. O anya, Bard? Kumusta ti pagnayo ita? Naadaw ninno kasano asarkan mi ti plano mi asarkan na balay, madam. Ngam kang runahaan ti aganat kayo. Wan, madam. Aganat kami. Nung napay kami ti mansyon da Rodrigo, ipanamnamak.
Saan kami ita na mapaay, madam? Gapota na lakalanga serkan, tinaladan day abalaya puntiryami. Nasaya at launay. Planuan mi amin bagti amin, madam. Kalpasan na. Agtignay kamin, iti kabiitan apa naman. Lagi na nga pantay dito kalpasan na. Ituloy ko timagna. Tadumagasak pa'y agumatang iti kasapulan ni Elizabeth igay pagadalan da. Paray tatibok tayo siya babae. Ay, Kumatan mo! agrairan dagiti manlipdot. Wano isnatsan. Kada agtatakaw dito isan Isidro. Ay, tibakaw! Ay, paray ka! Tibakaw! Ay, agawid akaon. Nagatang konti importante agatangag. Intaray ti manlipdot tibakaw. Ngamintawan magkit iti kwarta ijay. Tila imbagatang ni Elizabeth tinaglaon iti day abag. Naimbag lakit tim. Taingganot ko iti uno nag-akamisita ti kwarta. Babaan iti lastikaw. Isuasahan na nairaman anasit daw. Naimbag lakit din. Kabaila kong tibagit mga ansong. Mabalintan tiyak sublijay ko ta. Ang mga no makapadakas kan ka. Kabaila kon. Saan pa nga itati sa sangat ta? Agpaimbag ka pa iti husto. Pampanunutak ni Ami. Ang mga no niya ti panunutan ng rami din. Ang mga no pagturayan na ti pangtut na. Kit sumalog nga may maysa. Saan namat siguro nga rami din ti kasta? Kan maysa? Binilin ko amin dagiti kakadway di kuta. Imbaga kabantayan da ni Ami. Saan nga itulok asumalog? Wano pumanaw? Sa bali ni Ami. No iso ti makapungton. Darasudos, mga ansong. Amok na italan do. Ngam di kagdanag. Bantayan dagiti kakadwa ni Ami. Isungag pa imbag kay ti husto. Taisun to, ti panagsublim ni Jekuta. Rumuarak ita arabi ilan do. Sa dino ti papanan, mga ansong. Iti asidag ti mansyon da anita. Ha? Nasken nga ikak ida iti pagpampanunutan da. Santaya basta palabsan da iti nga naramid da. Anya ti rami namin siya mga ansong. Numakitak da iti atungan. Paltugakon. Anya? Diyak mapalabas da iti nga naramid da kada kayo kini Ami. Saan mga ansong? Ha? Bayam nitong an. Hindi mapakibiyangan. Ha? Kapungtot na ka ni Ami ng patayam. Anya? Tikayat ni Ami. Iso timang balas. Iso abayam nitong an. Tani Ami timang balas kan ka. Dag dito saan unay nga dayo iti mansyon da doon niya anita. Saan nga mo dagiti gwardya nga dag dito yung naglamlaman. Kat palpaliiwag ida. Kasladyak malapdan tiriknak. Kaslakayat ko ti pumaldog. Dagiti di manyo. Naglokat ti gate ti mansyon. Rimwar ti may sa kotse. Dayjay. Si Marono ti may sapay a kotse. Pagturungan na nga ta. Dayjay ti may sa gwardya. At dalat ta iti ruwar ti gate. Ammo kon ti aramidak. Dayjay, nagturong iti kasamakan. Tinaknadlaw nga masidagkan ko na. Itan? Langgong, natalag kalaunay. Ay, alag ti paltog na. Gan aming nga armas na. Kastamat kan ti kwarta na. Kalpasan na. Pumanaw akong dito eh. Kartinak, kat pumanaw akong dito eh. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo,
Di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Primuaren da part. Amok nga agbaligi da iti aramidan da ita. Nakalukat ti gate. Abay ngay, inakitaan niya. Oh. Awan mo tao dito, Kate. Ayan ti gwardya. Ayan ay jay. Tingat ang gwardya ay jay. Ang mga nodakas tinapasamak kan ko na. At tinasayat, inakriingan ni Simon, tayo iso ti mangkita. Salpak iti. Disturbo iti turog. Dito yung banda, Simon. Oh, dito. Nasakit. Anay ko. Dajay, langgag mo. Iti dajay abanda ti pakangkang gagakit iti ba? Mabidlang tayo nakitaan. Kaya na dahi tataw. Di na patayin. Saan? Ti gwardya. Ano tila pasamakan ka? Anay ko. Ipanda kayo ospital. Dalasam, umunag tayo iti mansyon. Salbat ka, gwardya. Perwisyo ka. Manaktak ka. Madam. Siya pa yan ti mangipankan ka iti ospital. Gapo iti kinakulang mo. Nalakalanga sarkan tayo tinaladan kakadwa. Ngamas ka ngagpaliw tayo. Kan naganad tayo. Haway, boss. Amo yung teramidan nyo. Iti kanito ang makastrak tayo iti balay. Haway, boss. Sige. Aggunay tayo angyan. Naikalot kan, kinabusalot kan. Makagunay akon. Alaik amin nga alas mo. At naman kwartang. Sige! Alam nyo amin ang kwartada. Raman alahas da. Dahil ito, di kayo tingnan itidakas. Matay kayo na lumaban kaya. Makibingay kami lang iti kinabaknan nyo. Di kayo tanag. Saan na kayo adangran? Basta di kayo lumaban. Ngawanin tas. Naalamin na kiti kwarta ka na lahas da. Anya piti mabalin tayo malan. Awanin. Sige, hintay ang kakadwa. Sa taga di ang patayin na kiti bumalay. Sanan, tadi damat limaban. Intulok damat amatakawan ta. Mapatay ka ba din, boss? Nakalagatan tinatakaw tayo, boss. Kabilang kon. Ano pa di alahas? Nasayaat. Kasi nung ay, boss. Itatay ko di amin dayta kani Madam Anita. Ha? Iso man ang tiyag naman iti nagrigregatan tayo. Ang damot bingay tayo. Una, kami iso man ang tigadaklan. Sana ba ni? Tayo mat mansyon dati pagnanadan tayo. Ijay mat, tipang panganan tayo amin. Iso ati ka nagreklamo pa itungan. Sa bagay, Sige, nagdiretso tayo ni Ijay mansyon. Adda tayo dito yung mansyon. Ni senyor tinangilukat itigay. Agawam, bumaba ka. Tasikan ti mangirikab itigay. Uwan, boss. Senyor, da kayo matinangilukat itigay. Ayan ti gwardya. Impande Anita di ospital. Ha? Dinangranda di terwa. Salbag da di gwardya. Awan amuna. Senyor. Ket, nagbaligi kayo. Wan senyor, baligi ti pagnamita. Lah, urayan yun Anita. Da kayo, tiyak sabita. Mangansong, awan nga tati nakakita kan kayo tinaramid mo? Awan, tanod na. Dada ko man ang surot kanyak. Mangansong. Naagaw ko ti paltog kan kwartana. Nagdanag ni Tata Santos kan ka, Mangansong. Ha? Saan kami ang nakaturo ka mangururay kan ka? Nasayat at taon ni Tata Santos. Man nakawat. Ken pagyamanan ta. Tanaasikaso ka data. Kas ita,
Adan iti kusina nga glutluto. Isuanas ka na subadan tayo dahi ta kiniembag na kada tayo. Datayo ti kanunungan na. Saan ket adag iti pasurot da dunyaan ita. Salbagkit di dayjay ang gwardya. Siya pa yan tinangipan kan kwa na iti ospital. Ket, kumusta, madam? Tinaminda. Palpasan na. Insublik matlang dito yung mansyon. Oh, bullshit kit di. Ala, lipatan nyo pa lang ti pungtot siya, madam. Tayawat kun kada kayo, ti kwarta kan alahas at tinakaw mi. Anya? Agawambart. Yawat mon kanyak. Tungan! Bas? Ingkaalan ti kwarta kan alahas, tayag mo ditoy. Bas? Maragsakan ak, Bart. Maragsakan ak, unay. Masurunak, Jaske. Ano ti pakasurunam? Nagbasit, United na bingay ka. Awan pa matalahas, United kanyak. Agreklamo ka? Kasanaw? Saan ka nga agreklamo, tungan? Tinapatag. At damat na itad kan ka kwarta. Nagbasit. Pwa! Sumartang kan. No di mo ka tibingay mo, itad mo na kanya. Sana! Nagbasit lang arodan, itad ko pa ilakin kamay. No kasta, di ka nga rodan nagreklamo. Palagipan ka, tungan. Dito'y mansyon, ti pagnanadahan, kan pangpanganan tayo. Iswasan tayo nagreklamo pa eh. Tamalaksid iti bingay tayo. Binulan pa nga dasweldo tayo, kas pasurot da. Nawatan, tungan. Well, boss. Kumusta kayon dito'y, Ama Mateo? Inaunang. Ay, nasayaat, madam. Amangan no kasapulan nyo ti kadwa. Amangan no maligatan kayon. Ay, saan, ma'am? Napiksa kami, pay. Sanda kami apakananagan, ma'am. Ngamin, napigsa kami pa'y kiniunang. Kan atidog pa'y tibiyag may. Kahit mauray mi pa'y ti panagsubli ni Victor. Dahil tatipuno, ma'am. Tinasaya at mga yabak iti kadwayo iti daytoy apagnanadan nyo. Tapno adda katulungan nyo. Kabaalan mi pa'y tagluto iti kanon mi, ma'am. Iso nga uray saanon. Kabaalan minto pa'y ti agparaspas iti rot. Kan kabalak to pa'y ti agbalsid nga uray lakaya kon. Anya? Uwan, ma'am. Iso asanda kami apakadanagan kini bakit ko. Kan nagyaman kami iti abastumi nga iti kadyo Saan kami nga agparparikot iti kanin me. Dayta ti pagyamanan mi adakkel kada kayo, ma'am. Rumbang laeng met adida kay baybayan, Ama. Kan maysa, dayta ti inyo nay unay ni Victor. Adida kay diwayan nga ikan iti abasto. Tadi na kayat ngagbising kayo. Nasingpet at talaga ni Victor, ma'am. Amo na kami panunutan. Kat dayta ti pakaragsakan mi unay. Taakas la anak me. Wano apo mi matan ni Victor. Napatag ka na kami, ma'am. Wan ina, napatag ka na tayo ni Victor. Sige ina, Ama, taimnak man pumuros iti prutas, tayawid ko iti mansyon. Ay, sige, ma'am. Wan, ma'am. Kuyugan kayaon. Sa akong timang puros iti prutas para kada kayaw. Saanan, Ama? Siya kon. Kabaulak pa iti kumalay at iti kaayo, ma'am. Di naktagibasitan. Saanan, Ama? Adamat na iranta pagsungkit. Ison ti aramatag. Kan adamat nagiti trabahador amang tulong kanyak. Iso adi kay agtaktaken. Ala, adakin ka, ma'am. Alangarod, agpatuloy akon, Ama. Umayak tumanan sumarungkat. Iso dayto yan tay natakawan na. Nastra dagiti agtatakaw ti balay. Da Mr. and Mrs. Dichos. Tinakaw da amin a kwarta ken alahas da. Wala.
Iso day tuyon tay tinakawan da Bart. Pagyamanan da, ta saan da pinatay ida. Nagasat da, ta si bibiyag da. Amin na babak nang dito'y San Isidro. Agsagka na kayo. Gapo, tatagikwaen ni amin na kwartayo. Madam, agpakada kamin. Yung kami pa hindi pasdag. Sige Bart, hing kayo lata. Anya tibas-basan nyo di tapagiwarnak. Apakaragsakan nyo, madam. Diyay sinarokyo abalay tibaknan. Nakalanab dito'y. Adda dito'y, nakadyaryo. Sana bali, madam. Tadi na kam nailasin. Gaputan nakabuneti kami amin. Matakan agong lang ti makit kita. Isuasanda kami nailasin. Lalain kayo, Bart. Bayaman nga oray maidyaryo kayo. Tinaskan, saan dagam mo ti kinasyasinyo. Ya! Mapantay di turod kuraw! Mapantag pa amin ijay! Ya! 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 Presko nga angin ti malangap ko. Adda ak manan di tinturon. Kailiw ko manan ni Victor. Katunggal kastoya kailiw ko. Umayak ito'y turon. Ay ayatan ka, Victor. Iso nga agorayak nagtakan ka. Saan ako manaw di kay San Isidro? Dito yakon nga agnan. Awanan ti panggap ko nga agsubli iti Amerika. Nangruna ta simangbay ka itibiyag ko. Or-orayan ka, Victor. Agyaman ak, guide. Hey. Guide, sikan ti makamoy ti kabalyok, ha? O, iha, ada ka ba't gaya? Wan, mama. Sarong karin kayo. Nakapilas kayo? Rumor kayo, mama? Wan, iha. Kayat ko ti ag-shopping. Nakasta, sumuro takmat, mama. Anya? Inak agpilas iti silat ko. Isa nga orayan dakbiit. Sa dino ti kayat mo apapanagda, iha. Mapantay iti pagtagilakwan iti alahas, mama. Kayat ko ti gumatang iti ang Paris Asinsin. Paris Asinsin? Wan, mama. Mapantay iti da iti abanda. Sige, iha. Luday tati ko na. Ay, tibag ko! Itaray, di man nito! Oh, dagit isang pagkabanit dota. Masino ka na ijay alalaki. Mamwak lang ti kinasya sinna. Dosa ka. Ano tinapasamak, ma'am? Adda nang itaray itibag ko. Awan, mama. Diyak nakamatan. Nagpartas ati maray. Diakon na sikutan tinagturungan na. Ijay abanda tinagturungan na. Awan batan. Pulis, masapul ama isubli ti kwarta. Sige, ma'am. Sapulan mi ti manit doon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga, Jack, makapanganiha. Pampanunutak ti kwartak nga intarayda. Agasam nga day, Jai. Awanan mabalin tayo, mama. Taging kayo tayo. Saan daan na sarangan tayo at tao? Salpakit di. Ala, mangan tayo kit din, mama. Agpalamilis tayo pa dito ang restaurant. Talpasan na. Intag shopping. Ngam. Adda kwartak dito, mama. Di kaya
Danag. Ngam ka sa nun ti kwartak, iha? Bayan yun, mama. Saan yun ang makasubli day chay? Intan mamisan, di kay basta agtaliklatan. Gaputa ado ti manang gundaway ita ang panawan. Ha? Mananggon daway? Wan, mama? Kaya't nga sa wan? Ada dagiti tattao at ti kayat da. Katagi ko ang dati saan damat ako kwa. Dagiti aga-agaw. Agtatakaw. Ag-hold up. Ken pumatay. Tapno lang maala dati kayat da. Ha? Iha. Alakitin, mama. Mangan tayo pa eh. Oh, data inuman nyo lamiis. Ramanan nyo Naimas data, mama. Sige, iha. Mangan tangaro. Kabayatan ti kadata ditoy. Gundawayak ti agaramid iti may kontra kada Don Simon. Masapol nga addamanen mapatay ko. Ket agawak ti paltog na. Anya? Amin apasurot da Donya Anita. Dakas damit. Narod, nasken namatay da. Gaputa awan ti nagdumaan da kadagiti amo da. Panagkuna. Saan anasaya dayta baraw? Ha? Tata Santos. Baraw, saan ka kumapay? Nga garami diti kinadagas. Panunutem kumapay ti kasasaan nilang daw. Tata. Marigatan pa'y lang. Kasanon, no iti panagaramid mo iti dagas. Kat agkibaltang, kat madaksang ka. Ang mga numayraman nilang daw. Sana balikan yak talakaya kon. Nakasagana aklata ang mga klon iti papatay ko no bilang. Barok, saan to ang makataray nilang doon no bilang? Marigatan pa'y laeng. Isuat ti makunak. Agpaimbag kumapay ahusto nilang daw. Sakay tumangiwayat iti kontra kadag iti kabusor yaw. Sige, Tata Santos. Nasayaat no mawatan nakbarok. Wen, Tata Santos. Mawatak timpakawat yun. Wow! Nagtinday ti asing-sing, mama? Agpanis asing-sing. Kasta ka di tinapintas para kan ka, iha? Simple? Okay lang, mama. Gatangak da ito para kada kami kini Victor. Victor? Di kaayan ayat ko, mama. Anya? Mabit lang, mama. Bayadak da ito'y agpanis asing-sing. Oh, mama. Nakarupangat kayo pa lang. Talaga, iha. Kapot ang masaya nga nakiti kwartak asinikdot da. Jakon nagatang tikayap ko agatangan. Agdamat kwartak, mama. Namdi yung matkayat na igatang. Kwartam day ta, iha. Sabali mo ti kwarta. Sayang at talaga ti kwartayo anasiktod. Awanin na ba rin tayo, mama? Oh, nakadanan tayo iti mansyon na. Ay, Awan matimang ilukat iti kay. Ay, agyaman na. Kunak no awanin ti mangilukat iti kay. Nagawa kang tingin mo! Sarap yung tukot siya! Mabit lang! Bart, ayan ni Tiago. At dabay lang iti paraiso, madam. Tisal pagkataon na. Inton sumangpat, ibaga makayat ko akasarita. Apay, madam. Makapungpong to kayo, mat. Basta ibaga makayat ko akasarita. Wen, madam. Amom ka di anasipdot ti bagko naglaw ni tiado ak kwarta. Anya? Nagsayang dayjay ak kwarta, Bart. Madam, anya ti pa kayo naigan ni Tiago iti dayta? Kasaritak, ang mga no isukit di mat jay lalaki anang sipdot iti bagko.
Apay, di yun nailasin ti lalaki, madam? Saan? Gaputa nagpardas. Timaraya dagos kalpasan anasipdot na tibak ko. Sayang, madam. Talaga? Iso akayat ko akasarita dayjay at Tiago. Salba ka talaga, boss. Anya man ang ti katawaan, tuan. Nangagkuti sarita, yo itay kan ni Madam Anita, boss. Gungguna na! Boss, pakaragsa ka, una itinapasama. Di pa nakasipdot ti bag ni madam? Maray awa ka talaga, boss. Maragsa ka na. Sumardang kan. Diyan tatakaw. Tinakawan na tipada ng agtatakaw. Sumardang kan ko. Sige, boss, sumardang ako. Tinasayat, ang kasapulan ni Tiago. Takayat, akasarita ni madam. Sige. Mapanat, itamutag. Anya ti pagsakit ang tinagan mo. At saan mo mo't nagrigatan ti kwarta na sibdot? Anya saan? Saan ka di? At ti kwarta at tinakaw dagiti pasurot panay jay? Katanya ko ma? Kwarta akong dayjay. Iso nasakitin akam ko. Saan natkidi nga amin anabingay ko? Kat iso dyan nasipdot. Tadamat natda. Adadaw matkit di tinatda. Oo, mutla kaya. Anya pala ti pagsakit ang tinagan mo. Oh. Inton maminsan, aganad ka, Anita. Gapo, tada nagiti kasken ka, ti panunot na. Nagsao ka manin ako, nak, Simon! Aganad ka inton maminsan. Tapno saanan ang maulit tinapasamak kan ka. Agpudno ka kanyak, Tiago. Sika, tayo nang sipdot itibag ko iti kabisera. Saan, madam? Ada kaya paraiso na panak nagbabay. Tiago, kasaritam dagiti kakaduham iti kabisera. Naskan nga isubli dati kwarta. Ni awan mat katuak iti kabisera, ma'am. Siyak lang mati manipdot apasorot no. Kat awan kakaduak, madam. Si siyak lang. Anya? Ang mga no dagiti sabali ag grupo. Ado kami mata manipdot. Ngam jakita mo. Anya? Awanan madam. Ag happy tayo nang itara itibag mo. Kas taon ay aragsaknan. Sayang dayjay. Oo na, madam. Tiago, kaya't ko nga itamat lang. Mapan ka iti kabisera. Kat amuam no sino di manipdot anang itara itibag ko. Nasken ama isublimot lang. Oo, madam. Sige. Inak nga rodan, najay kabisera, madam. Saan ka nga agsubsubli? Aging ka iti di mo maisubli ti kwarta. Naglaingan. Ngam. Kasano pa'y amay sublen. Kat nagbibingayan min, katagiti pasurot ko yung kabisera. Awan na. Saan anailasin ni madam na ijay aman nipdot? Kaputan na siglat na ijay. Kat ilasiim ko, iti pasurot ko aman nipdot. Kat kwarta dalos. Nagmayat ti ag swimming iti pool. Kailiw ko ti aglangoy. Itatadak pa lang dito'y mansyon. Ipapas ko ti aglangoy. Agdalbak man kiti. Ada ako dito'y batog ti pinakaadalam apasan. Wow, legs. Ay na, nagmayatan na buya. Kasta at tilok po. Nagmayatan nga prosan. Ay na, maaprosak ko madagita alok po. Wow. Alok po, Boss Mart. Anay ko, Mart.
tinapis na pay. Sama ka. Asino ti sirsiripam dito ayan dagiti mula mas masetas, ha? Dayjay, boss. Lupaw. Salbag ka. Manirip ka talaga. Agraman amo ta, siripam pay. Sirsiripak lang, boss. Pumanaw tan dito itungan. Intan, ang mga no makita na ka ni Madam Anita, kat dosahan na kapay. Diyak kayat. Ikalag no kayat mau. Sige, makamuha. Nagmayat to pay. Wow, legs. Wow na wow. At to'y tirobam, iha, isuot mo na. Agyaman na, mama. Adain sagana ka merienda, iha. Ag merienda ka pa, isak bagay ituloy mo ti panaglangoy mo dito'y pool. Aday ti day dyan lamisaan. O may ka, mapantay jay. Da kayo, mama. Saan kayo kadingaglangoy? Saan, iha? Si Kalatan. Bantayan Kalata. Ay nga mapalin ka di. Short kan t-shirt ko mati suot mo no kasta nga aglangoy ka? Ha? Amom nga min iha. Nagado alalaki ditoy. Amom doy ta. Dagiti pasurot mikan ni papam. Ang mga no sirsiripan da ka iti day ta. Sapay loko dagita no daduma. Iha. Bayam na ang anak kabating sutak, mama. Anya ko ma. Saan dak mat apagaramidan iti dakas? Anya? Bayam vita asiripan dak. Okay lang. Aglangoyak nga ron. Di nakabating sutak. Komportable nak iti kasti asuot naglangoy, mama. Ngamba iha. Ay na, bayam daklat na, mama. Kan bayam dagita apasurot mo na siripan dak. Total, agpatinggada lang kita. Saan dak mat apagaramidan iti dakas? Ano da ito'y nakasurat dito eh? Doña Anita Alban. Nasipdot tibag na anaglaon iti dakkel agatad. Ha? Ni Doña Anita? Intaray da tibag na? Puan, Ella. Nabasak mo tanday ta. Ay, talaga saan da pilian ti sipdotan da. Amo dati pinili da kunayo kit di ma'am. Ngamin, baknang ni Doña Anita. No para kanya. Nasaya at siguro dahi ta napasamak kan kwa na. Gonggo na na. Ella. Dakkel agatad tinaitaray kan kwa na. Husto laang, ma'am. Husto laang dahi ta napasamak kan kwa na. Di uray man amin akwarta na kat takawan da. Ngamin, pada namutlaang nga agtatakaw dagita anang sipdot itibag na. Ano niya? Apay, di yu patyan, ma'am? Ani Doña Anita kat agtatakaw? Ella. Naibagakon kada kayo, ma'am. Nabayag at tiyempo ang nagserbi ak kadakwada. Kat ado ti amok akinadakas da. Ano niya? Agtatakaw ni Doña Anita, Ma'am Carlota. Iso ti dadaulo dagiti agtatakaw. Mama, agsubli akong iti asyenda. Adakan ka iha. Sabagay, agarot doa domingkom diti mansion. Wan, mama? Iso akayat kun ti agsubli iti asyenda. Sige laang iha. Saan kayo kadi asumurat iti? Saanan? Ado ti asikaswak dito yung mansion. Sige nga rod, mama. Agsubli akon iti asyenda. Sige po raw, magnakalaan. Saan na balik? Asidagtan iti turod. Kaya't kumaning ti mapanlumang abdi ta iti presko nga amin. Aginayad ka laan po raw. Ho! Ho! Dito'y kalaan po raw, ha? Igalot ko ti talim dito'y poon ti kayo. Ha? Adda tao dito'y turod?
Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.